Good people all this Christmas time, consider well and bear in mind. Hi ka people! Gwapo kay ka sir! Christmas ka people! Guwapo! Ka-people na gwapo! Shout out ni mo diha! Sana Luli ka people na pogi! Uy, ka-people, no, nag-goal man kay ka. Unsa may problema nimo? Grabe titakit. Di na gyud kapunggan. Daga na ngay nakabalo sa kong kagwapo. Kagwapo. Bisan asap ko mo ato. Dagan kay mingon gwapo kayo ko. Uy, nakaingon na kung unsa ka na po ay problema. Gamay naman kay tanga, uy. Tara, ubanta. Dalon ka na ko sa malipayong dapit. Oh, baby, here we go again. This feeling's never gonna. A few moments later. Asa magiday ta titakit. Nag-uol na gani ko kapi-kapuyon pa jud ko nimo. Nag-uol na bi ako sa kagwapo. Sana. Makita na po kog mga tao magdasok na po diri. Magtapok na sad sila. Asa magiday ta? Agoy, gani, dali, biya ka. Dali gyud ko. So, karon gamitan ka na kong power. Welcome to Potato Corner. Lami o tambal sa imong craving. Oh, baby, here we go again. This feeling's never gonna end. When it hits, I taste it on my lips and feel it on my fingertips. Crave the fave, I'm craving. Need the flavor, I need it. Get it now. Oh, crave the fave, I'm shaking. Need the flavor, I need it. Hardcore, get it now. Get the flavor. Crave the fave, need the flavor, need it. Gotta get it now. Hardcore, crave the fave, crave the fave. Uy! Wow! Pitsura pa lang daan. Ga-crave na ko kayo. Pilawan na to. Wow! Kalami! Pampasaya! Makawalag sa guol. I told Lamit man ang potato corner di ay. Lalo yung kayo. Ano ka flavor ninyo? Na cheese, na barbecue, na plain. Tanan lamit. Di ba kaingon ako nimo kanina? Kitakit. Pasalamat ko nimo gyud nga imo kong gidala sa potato corner. Actually, nawala gyud ang ako ang kaguol. Nawasa ang akong cravings. And aside ana, nigwapo ba jud ko sa mo. Di ba kaingon ako nimo kanina? Nalami jud. People, gwapo kay ka. Oh, baby, here we go again. This feeling's never